mu mwaka w'1977 ubwo intambara y'ubutita yaririmbanije, wari umuyobozi wungirije w'urwego rw'iperereza rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI witwa William Sullivan yakoze agashya amena ibanga ryari risanzwe rivugwa mu matamatama ariko nta uraryerura ku mugaragaro. Ahishurira isi ko gituma ubutasi bwa Amerika bubi gihangange ari uko bifashisha indaya mu gukusanya amakuru. Icyo gihe yaragize ati ibi ni ibintu bikorwa mu nzego z'ubutasi hariho hose ku isi. Ni akazi gakomeye ariko keza. Ati ubu buryo twarabukoresheje cyane tuneka abasoviete kandi nabo barabukoresheje batuneka. Sullivan ntabwo yabeshye. Uburaya mu mwuga w'ubutasi ibizwi nka sexpionage ntabwo ari ubw'icyo gihe cyangwa se ubw'ubu. Ni tekiniki imaze igihe ikoreshwa. Abasoma Bibiliya bazi neza henshi bwakoreshejwe kugera ubwo Samson yogoshwe umusatsi. Ntabwo ari cyo tugiye kuvuga hariko. Ubutasi bwihishe mu Buraya ni uburyo bumwe bwifashishwa na leta nyinshi ku isi mu gushaka amakuru ku bantu barimo n'abitwa ko bakomeye cyane kandi byakozwe guhera mu myaka ya kera muri za Vienne kugera Kiev muri Ukraine muri uyu mwaka wa 2025. Impamvu tuvuze Kiev ntabwo ari ukwibeshya. Nuko ariho hari intambara imaze imyaka 4 ica ibintu hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nyuma y'ibisasu bikomeye bimaze guhitana abatari bake ku mpande zombi, hari indi ntwaro irimo gukoreshwa cyane. Umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Ukraine, Kirill Budanov, aherutse gutungurana yunga mu rya Sullivan, avuga ko iyo batagira iyi ntwaro y'Uburaya ngo bamenye amakuru y'indani mu Burusiya ngo iyi ntambara baba barayitsinzwe kera cyane. Nubwo twebwe ababirebera hanze n'ubundi tubona basa n'abatsinzwe. Budanov yavuze ko bafite abakobwa benshi bifashisha muri urwo rwego ayoboye bagakwirakwizwa hirya no hino ku isi. Gahunda atari ugukorera amafaranga bagurisha imibiri yabo, ahubwo ari ugukoresha imibiri yabo batabara igihugu. Ati buriya n'uburyo busanzwe. Atubguza uburyo abagabo bakunda kwivuga amakuru agaragaza uburyo bakomeye bidasanzwe. Ati hari amakuru menshi twabashije kubona kubera izi operation zidasanzwe zo kuburiri. Hari bamwe badukurikiye batangiye gutekereza ko yari filme. Oya, turimo turavuga ibintu bisanzwe bibaho bimaze imyaka n'imyaniko bikorwa. Nubwo isi yateye imbere binyuze mu ikoranabuhanga, irireba imbere mu mitima y'abantu ryo ntabwo turarigeraho. Ari nayo mpamvu tekinike za kera zigifite akamaro, ari naho haboneka n'ubu buryo bwo kwifashisha abakobwa cyangwa se abagore b'ikimero mu kureshya abagabo b'ibikomerezwa bamwe babitsa amabanga akomeye ashobora kugusha ibihugu. Budanov yongeyeho ko ubutasi bw'igisirikare cya Ukraine ngo bwabigize umuco nyuma yo kubona akamaro ko kwifashisha Uburaya mu butasi, maze si ukubaha akazi ku bwinshi. Kugeza ubu ngubu ngo ikigo ayoboye abagore n'abakobwa nibo benshi kurusha abagabo. Bamwe bakora nka ba rwiyemezamirimo, abanyamakuru cyangwa se indi myanya iborohereza guhura n'abanyabubasha b'Abarusiya cyangwa se ibindi bihugu bakeneyemo amakuru. Urebye kandi umusaruro uragenda ugerwaho hamwe na hamwe. Inzego z'ubutasi z'Uburusiya zimaze igihe nazo zibyemeza ko Ukraine ikoresha abamaneko mu kwica cyangwa se kugerageza kwica bamwe mu basirikare bakuru b'Uburusiya, abayobozi bakuru ba politike n'abandi. Byageze aho Uburusiya biburenga buvuga ko inzego z'ubutasi za Ukraine zikora nk'umutwe w'iterabwoba. Tubahaye ikaze mu isi y'ubutasi bwifashisha igitanda, ingingo iza mu za mbere mu mashuri y'ubutasi hirya no hino ku isi, ari nayo tugiye kuvugaho birambuye muri iki kiganiro. Amateka y'ubutasi na ya kera, amenshi aranditse ariko hari menshi cyane atanditse. Mu yanditse, ubutasi bwifashisha Uburaya buza mu bwa mbere. Hakaba inzobere mu gukoresha ayo mayeri zabaye ikimenya bose zirimo umuholandikazi Mata Hari, umwongerezakazi Christine Keller, tutibagiwe n'umufaransa-kazi Marthe Richard. Aba bagore uko ari batatu na bagenzi babo Ukraine ishobora kuba yarasomye ibyabo kuva bavutse kugeza bavuye ku isi, ni bamwe mu bafashije gutsinda intambara z'ibihugu byabo bakoresheje imibiri yabo. Nka Mata Hari we yari igitangaza. Uyu mugore yabaye maneko wa leta y'Ubudage mu ntambara ya mbere y'isi yose. Uyu yari umubyinnyi wo mu tubari babandi bashimisha abagabo. Birumvikana akazi ke ka mbere kari ukuba maneko, ariko akabantu bari bazi kakaba kuba umubyinnyi wo mu kabari. Byagera kure akanicuruza. Uburyo bwaramuhiriye, atesha umutwe abajenerali benshi n'abanyapolitike bo mu Bufaransa, maze si ukubakuramo amakuru karahava. Uyu mwuga ariko ntabwo wamuhiriye. Abafaransa baje kumuvumbura mu 1917 hafatwa umwanzuro wo kumurasa urufaya rw'amasasu. Kugira ngo wumve uburyo yakundaga akazi ke, ntabwo yigeze aterwa ubwoba nuko agiye kuraswa, ahubwo yarambuye amaboko. Aha kabizu abasirikari bari bagiye kumurasa arisinzirira, ubundi baramurasa. Ntabwo wakwibagirwa kandi umufaransa-kazi Marthe Richard wakoze agashya ko kuba maneko w'ibihugu bibiri, Ubufaransa n'Ubwongereza mu kinyejana cya 20. Uyu yabaye indaya muri Argentine,
maze ararura abasirikari b'Abadage karahava. Amakuru abavanyemo akayoherereza ibihugu byamutumye. Amaze kuva mu butasi yinjiye muri politike. Igitangaje nuko yiyamamaje asaba ko inzu zikorerwa mu Burayi Paris zifungwa mu rwego rwo kurengera abagore. Muri iki cyiciro hiyongeraho na Christine Keller. Uyu nguyu yabaye icyamamare mu butasi bukoresheje Uburaya mu myaka y'1960. Yari inshuti ikomeye cyane ya John Profumo. Uyu nguyu yari ashinzwe iby'intambara mu Bwongereza, akongera akaba inshuti y'akadasohoka ya Evgeny Ivanov, wari ushinzwe ibya gisirikari muri ambasade y'Abasovieti Londres mu Bwongereza. Urwego rw'ubutasi rw'Ubwongereza MI5 rwarabimenye ariko rwirinda kubisakuza. Nubwo baburiye Profumo kwitwararika ko arebye nabi ngo uwo mugore yari kumukoresha amakosa akomeye. Profumo kwifata byaranze, akomeza umubano wo mu gitanda na Keller. Byaje kuba bibi cyane ubwo abandi bahungu babiri baryamagana na Keller baza kurasana bapfa uwo mugore. Biza kugera mu rukiko ariho hahishuwe amabanga y'uburyo atari abo bahungu gusa, ko ahubwo yanaryamanaga na minisitiri ushinzwe iby'intambara Profumo, akabikora icyarimwe aryamana na Ivanov w'umusoviete. Ibintu icyo gihe byafatwaga nko kuvanga amazi n'amavuta. Byateje urusaku mu Bwongereza, ikimwaro kiba cyose kuri Profumo kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kwegura muri guverinoma azira kugurisha igihugu ku Basoviete binyuze mu gitanda. Ivanov kandi iyi misiyo ye na Keller yayikoze neza cyane, kubera ko mu cyumba Keller yaryamaniragamo na Profumo hari harashyizwemo indorerwamo miroir zifite kamera zafataga amafoto y'ibirimo kuba. Aya mafoto yari amaze koherezwa i Moscow ku cyicaro cya KGB, urwego rwari rushinzwe ubutasi mu Basoviete, kugira ngo igihe runaka Ubwongereza nibuzamura umutwe bazayarekure mu itangazamakuru. Ubu bwoko bw'ubutasi ntabwo ari Abarusiya babuhimbye, ariko babukoze neza igihe kirekire ku buryo ushatse wanabubitirira. Mu gihe cy'intambara y'ubutita baje kubuhindurira inyito, buva ku kwitwa sexpionage ahubwo babita Sparrow kuri bamaneko b'abagore na Ravens kuri bamaneko b'abagabo. Bubatse itsinda rikomeye cyane ry'abagore n'abakobwa b'ikimero n'abasore basa neza, babanyanyagiza hirya no hino ku isi. Akazi kabo kakabukugusha neza abanyacyubahiro, amakuru babakuyemo akoherezwa i Moscow gusesengurwa. Igitabo Sexpionage cya Leslie Hall havugwamo uburyo KGB yajyaga yohereza abakobwa basa neza bakajya kurangaza abantu mu mahoteli yabaga yarayemo abadiplomate, abacuruzi bakomeye, inzobere muri siyanse n'abandi. Ni ibikorwa byakorwaga hafatwa amashusho, amakuru avuyemo akoherezwa uko yakabaye. Habaga n'ubwo umukobwa atandukanye n'icyo gikomerezwa atakivanyemo amakuru yashakaga, hakazifashishwa ya mafoto mu kumutera ubwoba ko nadatanga amakuru yifuza ayo mafoto azashyirwa ku karubanda, rubanda ikamwota. Wakora iki? Aho gutikuza watakaza amakuru. Nk'igihe kimwe umugabo witwa Oleg Ryalin yakoraga nk'amaneko wa KGB mu Bwongereza. Uyu yaje gukundana n'umunyamabanga we witwa Irina Tepliakova. Urwego rw'ubutasi rw'Ubwongereza MI5 rwaje kubimenya maze rwiyegereza cyane Irina. Umunsi umwe Ryalin n'inshoreke Irina barabashutse bajya mu kabari baranywa barasinda, bakora n'ibyo mu gitanda, barangije barataha. Ubwo MI5 yari yamaze gufata amafoto y'ibyo bikorwa. Mu gihe Ryalin yari mu nzira ataha, inzego z'umutekano zaramuhagaritse zimutwara zimushinja gutwara yasinze. Ryalin yageze kuri station ya police, aho kumuzanira impapuro ngo bandike inyandiko mvugo iyi tuzi nka PV, bamuzaniye album yuzuyemo amafoto ye na Irina bambaye ubusa. Amahitamo yari abiri: gutanga amakuru yose bashaka ku Burusiya, yabyanga bagashyira hanze amafoto ye n'umunyamabanga we. Ryalin yabuze amahitamo, ageze aho yemera gutanga amazina y'abatasi b'Uburusiya bari mu Bwongereza bose. Aya makuru yabaye ingirakamaro cyane kubera ko yatumye Ubwongereza bwirukana amaneko zisaga 100 z'Abarusiya. Ubwongereza kandi muri iyi myaka y'1960 nabwo ntibwari bworoshye nk'uko tumaze kubibona. Inzego z'iperereza z'iki gihugu zari zarashinze akabari karimo n'amacumbi indaya zicururizagamo. Nugira ngo ni indaya izi zibonetse zose, oya, kari akabari kabifite kajyamo abanyacyubahiro bakomeye cyane, kakifashishwa mu gutata amakuru hakoreshejwe babakobwa b'ibizungerezi. Aka kabari kari gaherereye mu gace ka Kensington i Londres. Aba bakobwa bakoraga akazi kabo bagahembwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Habagaho iminsi ihoraho bagombaga kujya kwipimisha kugira ngo barebe ko nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibyo bikomerezwa byabanduje. Ubwo byari bitangiye guhwihwiswa kwako kabari ari akibiro bya za maneko, Ubwongereza bwahise bugafunga ngo busibanganye ibimenyetso. Ibi rero ni ibyerekana ko sexpionage atari yubu, ni teknike ya kera, kandi urebye aho ibintu bigana nta gahunda yo gusaza ihari vuba.
nk'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA rwajyaga rwifashisha inzu z'indaya mu kumviriza abo bashaka kuneka. Ibyo babikoraga bashyira mikrofone zifata amajwi muri izo nzu. Igitabo Historical Dictionary of Sex kivuga ko CIA yajyaga inifashisha izo nzu z'abo bakobwa bigurisha nk'icyumba cyo kubarizamo amakuru y'ingenzi. Abo bakobwa bakajya mu cyumba kirimo ibyuma byinshi bifata amajwi, bakaba bahawe ibibazo byinshi bari bubaze uwo bagiye kuryamana. Ku ruhande mu kindi cyumba hari itsinda ry'abandi bamaneko barimo kwandika ibyo nyagutegwa arimo gusobanura kugira ngo bitazibagirana. Ngo impamvu bakoreshaga ubu buryo ni uko umuntu wambaye ukuri nta kuri na kumwe asiga inyuma. Ntabwo ari CIA gusa, kubera ko na Mossad, ikigo gikomeye cy'ubutasi cy'abanya-Israel, kinatinywa ku isi hose muri tekinike zacyo iy'uburaya ntibakure. Mu mwaka w'1960 umwe muri bamaneko ba Mossad witwaga Yehudit Arno yaterese Adolf Eichmann, umunazi ukomeye cyane wari waramaze abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. Uyu mubano wa Arnon na Adolf waje gufasha Israel kumenya aho umunyabyaha yari yihishe muri Argentine. Hakurikiraho operasiyo yo kujya kumufata. Ubushinwa ni ikindi gihugu kirimo kubizamo neza. I Beijing uyu mwuga wahawe akazina keza ka honey trap, umutego w'ubuki. Uyu ukifashisha abakobwa b'ikimero kandi b'intoranywa boherezwa kugusha neza abanyacyubahiro b'abanyamahanga, cyane cyane abanyamerika ndetse n'abanyaburayi. Nka Amerika byarayicanze vuba aha yohereje amabwiriza yuko nta mukozi wa ambasade zayo wemerewe gukundana n'abashinwakazi. Ushobora kwibaza ngo nayahe mayeri ubutasi bwifashishije igitsina bukoresha kugeza uwahigwaga aguye hasi agatanga amakuru ubusanzwe utakaba yubona mu buryo busanzwe, kabone nubwo baba bagutunze igisasu kirimbuzi nka bimwe Kim Jong Un yirirwa agerageza muri Korea ya Ruguru. Uburyo bwa mbere bukoreshwa ni ukwica mu mutwe uwo bagutumye kugusha mu mutego. Ibi bisaba kubanza kumwiyegereza ukamwereka ko wamukunze bitari uburyarya. Igitabo Sexpionage kivuga ko hari nka za maneko zibanza kujya mu rukundo imyaka igera kuri 5 mbere yo kugera ku makuru bashaka. Urumva ko ari akazi k'amayeri menshi. Tekereza gutangiza business ubizi neza ko ishobora kunguka cyangwa se ntiyunguke mu gihe cy'imyaka 5. Uburyo bwa kabiri ni ugutegera uwo muntu ushakamo amakuru ku nzoga no ku buriri. Byemezwa ko ukuri kw'abagabo kwinshi kuvugirwa mu kabari no ku buriri. Ahandi hose umugabo aba ari serieux ku buryo kumukuramo byinshi bigorana. Ku buriri no mu nzoga umugabo ubitse kode z'igisasu kirimbuzi aba ashobora kuzikubwira, niko bavuga. Uburyo bwa gatatu bukoreshwa ni ugushinga ingo. Aha rwose maneko zatumwe zishaka abo bazitumyeho bakabana nk'umugore n'umugabo bakanabyarana abana. Ni umushinga w'igihe kirekire. Igihe kikazagera amakuru bashakaga bakayabona, umubano ukarangiriraho. Ubu buryo bwariko byemezwa ko busaba umutima ukomeye kubera ko bigorana cyane gutanga uwo mwabyaranye abana. Ubundi buryo ni ugutega uwo bagutumyeho ukamushuka kugera umugejeje mu buriri akisanzura kandi wamuteza ibyuma bifata amajwi n'amashusho. Mwasoza ukamwereka ibyo bimenyetso utuje cyane uti mwagira ibyo munsubiza amashusho yanyu nkayasiba cyangwa nkomeze ngira ikindi mbikoresha. Ushobora kwibwira ko ahisi igeze ubu buryo bwo gushakisha amakuru butakigezweho kubera ko dufite ibyogajuru, drone, imbuga nkoranyambaga n'ibindi. Ariko ubaye ari ukubyumva waba wibeshya cyane. Uburyo ikiremwa muntu gikoze uhereye mu binyejana magana bishize ntabwo byigeze bihinduka cyane. Ikiremwa muntu gikururwa n'amarangamutima, kwereka urukundo, guhuza urugwiro n'ibindi utasanga n'ikoranabuhanga. Indi mpamvu nuko mu gihe cy'intambara cyangwa se ibihugu birebana y'ingwe nk'uku kwa Ukraine n'Uburusiya, ukuri niko kwababarira cyane. Biragoye ngo umenye niba amakuru uruhande runuru rwatanze ari ayanyayo. Bisaba kwishakira yawe binyuze mu nzira zizewe cyane. Nubwo ariko uburyo bwo kwifashisha ishimisha mubiri mu kuneka amakuru bugikoreshwa, nabwo bwagiye buvugururwa bujyanishwa n'igihe. Ubu abakobwa b'ikimero n'abasore b'ibituza bajyaga boherezwa muri za salo za hoteli zikomeye no kubyina mu tubari twakira abanyacyubahiro. Uzabasanga ku mbuga nkoranyambaga bicururizaho nka Tinder, Telegram n'izindi zemera amashusho y'urukozasoni nka Twitter. Urebye ubu buryo ni nabwo bweze cyane kubera ko ntabwo busaba byinshi. Ni ugukurikirana ibyo watumweho ashyira ku mbuga nkoranyambaga, ubundi ukamwandikira inbox nk'umufana we rwose muhuje imyemerere. Byamara gucamo neza akagusaba guhura ngo musangire ikirahuri, tayari umutego wamaze kugwamo. Ashobora no kutakubwira guhura, ahubwo nawe bitewe n'amafoto asanzwe ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze ukamurarikira. Byanaba ngombwa mugatangira kugirana ibiganiro byo kuri internet nka WhatsApp call n'ibindi byatuma amenya aho uherereye mu buryo bworoshye. Bishobora no kugera kure akakohereza amashusho ye yambaye ubusa. Wamara kuryoherwa nawe ukabigenza utyo, ikimenyetso cyo kugufatisha kikaba cyabonetse. Igitabo The Historical Dictionary of Sexpionage
kivuga ko mu ntambara y'ubutita abagore n'abakobwa ari bo basirikare bakomeye barwanya iyo ntambara, kubera ko ubutasi nibwo bwakoraga cyane mu gihe hari hategerejwe ukoma imbarutso ibisasu kirimbuzi bikesurana. Abagore n'abakobwa nibo bifashishijwe cyane mu kwinjira mu mabanga y'ibihugu bikomeye byabaga byibwira ko abitswe neza, uyaguyeho akayakoresha afata ibyemezo bigamije gusubiza hasi mugenzi we gutyo. Wenda kuri ubu amahirwe Uburusiya bugira nuko nabwo ubutasi bwabwo buzi neza uyu mukino, ariko ntabwo hakangwa n'imbaraga Uburusiya bufite. Ukraine ishobora kubugarika mu gihe aba bakobwa b'ikimero bakwinjira kugera ku basirikare bakuru ba Putin, cyangwa se byanakunda bakanagera kuri Putin nyirizina, dore ko imyaka ya 12 nta mugore uzwi afite. Inzobere mu butasi zivuga ko ubu buryo bwa sexpionage abantu bakunze gukoreshwaho bigafata ari abagabo biyemera n'abagira ivuzivuzi, ariko n'abitwa ko batuje iyo bigeze ku bwambure bw'abagore babura imbaraga. Clayton Lonetry ni umusaza w'imyaka 61. Mu myaka ya 1980 yari umusirikare mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakoraga mu Burusiya arinda ambasade ya Amerika muri icyo gihugu. Yaje gutwarwa umutima n'umwe mu bagore b'Abarusiyakazi bahakoraga. Ntabwo yari umugore usanzwe kubera ko yari maneko, yari yarahawe akazi na KGB. Clayton yaje kumena amabanga ya Amerika ndetse biza kumuviramo kuba umusirikare wa mbere wa Amerika wahamijwe icyaha cy'ubutasi no kumena amabanga y'igihugu. Byatumye amara imyaka 9 muri gereza. Nko mu gihe cy'intambara y'ubutita nibura 60% by'abadiplomate bo mu bihugu byo mu Burayi bivugwa ko hari abakobwa babaga barahawe akazi ko kubareshya kugira ngo bakuremo amakuru. Maneko z'Abarusi 105 twigeze kuvuga zakurikiranwe mu Bwongereza mu myaka y'1960, inyinshi basanze zarakoraga nk'indaya. Bivugwa ko urwahoze ari urwego rw'ubutasi bw'Uburusiya KGB rwari rufite ishami ryihariye ryahuguraga abagore n'abakobwa ribigisha amayeri yo gukoresha bareshya abagabo bakabakuramo amakuru. Nko kuri Ukraine bivugwa ko amakuru ikusanya yifashishije abagore n'abakobwa bari mu butasi ariyo ayifasha no kubigitera kuka kuri ubu. Hari nk'umwe mu basirikari b'Uburusiya wigeze kujya mu cyumba cya massage, inkumi imukandakanda umugongo amena amabanga y'urugamba. Nyuma y'iminsi yasabwe gukorana n'ingabo za Ukraine, bitaba ibyo amabanga yamennye agashyirwa hanze agahanwa n'ingabo za Putin. Byaba ari urupfu birumvikana. Sexpionage nubwo ari ubutasi bukorerwa mu gitanda imbere y'amarido, niwibwire ko inkomere zayo zoroheje. N'ubutasi iyo bukozwe neza bugarika ingogo, ibihugu bikajya mu ntambara, abantu bakirukanwa mu kazi, imiryango igasenyuka. Impamvu nuko uko waba ukomeye kose iyo umwenda w'imbere wawukuyemo nta banga riba risigaye kuwugukuyemo.